Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Namar ka jingnang beteng jong gibriu kiba persang ban khayi bianya gimasi. Kiba juan ra nabar bat ban poi hapo ke jalan Meghalaya kabalong klem dadan ke jing pet tho. La kita gimasi kiba wan ra nabar ki don em ya ka met ka phat ka babit ka babiang ban bam do hapo ke jala. Ka kunhun ki nong khayi masi na Ribhoi district. Kabla tip kum ka Ribhoi Livestock and Supplier Association. Hak Arab Santrik uyayong arajar Arab San kalalit beni kendu yau menteri ketenan ri jingri uba AL Hek. Da ka barak sendan da ka sithi jing ujor halor ka jingdon jeng ginong salantu ye ki masi da ka basimru ye ka bisa ha ka dor jong ka khajna haswaban penrong hapo ka jelah hadin ka jing kendu yo menteri sarkar uba AL Hek habakran sakilat pathai kubor presiden ka Ribhoi Livestock and Supplier Association uba pisla ulong bah ka jingilang jong ka kenhun ka balap long ha ka santrik bena yayong arjar arpsan kila sim da ka rai ban pha da ka jing tho sakibor bade khmi na ka banta ban ailat no ya ka association bakan bu no da ka checkpoint na ka banta ban khmi ya kimrat haswa bakin rong hapo ka jela Meghalaya ki bawan ra napo ka jela Assam ne na kiwe ki jela jongkari Susu ulong bagi jingmut jong nek checkpoint ka long ban pen kena na ka banta ka kot ka khia bat ka jing sngan jong ki pai ba nong bam do bat ka ju por ban pen mi ya ka khajana jong ka sarkar uba selau ulong ba ki jaka ki ba ka association ka labu kum ka jing terwa ban bu ya ki tegi khrdop talasi Ribhoi district kilong ha siang mayong ha maulas nai ha jirang bat ha ki thain pernihan Susu ulapan pauru bagadon ko ke kenhon ke baladi ya ka calan ha ka than siang ha ka dor ka bar hajar sanspa tengka ko ke kali pick up bat ha ka than jirang ke baladi ha ka dor lai hajar sanspa ka ke pick up halor ke ne na kaliang ka association ka lapan tip sya uba AL Hek uba de menteri bepet ya ketenan ri jingri hapo ke jelah na kaliang jong menteri ulapan pau ya jinglong kloy ban ai ya jingi trilang bat ka association ban le ya ka badan kam henry ula kentu ya ka association ba ya menta ken hab ban register shwa ya ka yo bat hadin kata un sale ya ka badan kam bat banira bro ya ka association haga bai dei bar gijing don jong kata ka kenhon ka balum bisa khajna bi an menteri ulong bahalor ka ni na kaliang jong katanat kan sakmi bah bat onda habalalap ya ki jing sisa kan sesim dagi senjam ki batange bidai bat ka jing wanra ikimar kibelong ki masi ki moy kibana ki tan bordar men poi sa Shillong ne sano ki jaka jonggari kasi jentia jungni kum ki barap ya kene ka kam ka penlong yangi ka suan banwan mi menta ka sungai shau menteri jong kene ka kam ba head da ka mensim ke jing sukia mengikum ki nongkit kam jong kene asyan hadin bangilap kum kine ki jing pentut selenti kum kine ki salan ki PUI menta ki bala sign da iba WCM kine ki badana jerang ki badon ki tan siang don ba sign da i ranja rohangne kine ki kasmo kine ki salan ki lenti ke bangilap nak asyan kini mentasngi ka Arab Santarik nilai kendu bat i minister ban pentikna atau kini jalan kilong ki bala itu daga government daga sarkar ne daga jing peniat da manore minister hagani gesngi ila pentip daga kentin ke besai pedang jungi bai dang buddin habide bat kini jalan namar ba nagaliang government adu menta kampetla bana jalan sano haka neka jeri kasi jentia jungi de nakaliang jungi isyan ni sultanat ba i minister i sim ya kene jingit kili ba i lapan pauru benai ke keti kemon kediang na benta jungi ki pat rit pat na benta ke jingkentiu ya keri bat ke jaj benriu ke jungi tenga kwa ban penbena kan ke por kum ke jingtip lem jungi baro ki kun kasikara kamtam bakum kini ki jaj gim kuak bakin mi na ki jaj khasi jungi ki jaj khasi jungi ki de ki jaj ki bandang rit pai dan ring syam sya kilenti
Nagbenta ka jing kamay kaji jongi parakasi. Praboy pramenar isyam penban ki babun ki jingwit ki jingwa. Te ngakirpat nomor kata ya pi ki pajba barakhoy ki ba imlang ikane kakam nagbenta ka bit kabyang ba pin sungba ban ya kiar ya kiba kum kine ngimdai su ban lam la shai la chisingi hapo ka rikasi jentia jongi khamtam hagite gitan bordar kala bunlong gitan jirang bernihat siang maulas nai kine kija kha sikite gitan dengan kerman nang nasukman adin ka jingkren syai jong minister iba elhet ba mai naga liang jong ka department input ikane kam te mangi naga sionru ngenile stom kat bala te banang ne sukman la dingi lamp ye kino bapunwit lenti klem ka jing pensya naga surkar ka sion kumbaga don ka ne ka registration ka don ka guideline ka baga government ni kala ai ka sion kan le kat kum basya jong ka an kane ka de ka jing penbena naga benta ka jing klip lang jong kum gari kasi jentia ka jingkir pat ka jong ka sion naga benta ka prayer of submission NOC nagbenta ka checkpoint ki katto kanai ki benta ka Riboy district ki belongkum sa Jirang sa Umsiang sa Molosnay bat sa Bernihan hadin ka jing pensay jong i minister jong kabinet minister elhek yong ba ikloy ban ay kiti kamon ka diang ya ka asyan banle ibdan kam dan rayamenta ila kentu yang ikum ka asyan bagin register shwa ka market hadin kata ka ke bede benle ikular banerap yangi kata ka de ka jing pensisya ka jong minister jongi kan ke singi thank you livestock market ma kadang ada dang private livestock ma belum mentan maringi baru gede giba ki member jong ni livestock ki de ki bayarap lang ni jing rap kila kala belong kalan jongi masih kidon giba kalan ke seniang kalan ki moy ma kidon la ka private stock dia kajing penbait long bat minister bat DC jong gari buai tu singi long ba nang ne sukmat long ni ya penbait kata gerukom bangan register no ka way ke market ban long ka stock jong gani kari buai livestock hadin benglio ka caka hadin bengde register nak liang ke DC nak liang veterinary kinwan ban page la ka jaka la ka jaka kalau long ke bebit ke bebiang de minister kena ke singi ong ba ngakuloi ban le kat bala ingin kam yang mentah ke jimbit ke jumba livestock jing sisya livestock kadai bat masih bat moy bat seniang bat belang mah bat siar oi ka julut kena livestock memang kami ke minister man bat ke department ni purpose segitu ke jaka lai teli ke jaka spot jirang ke we bernihat ke we syam siang ke we syam molosnai ke we sau teli ki purpose kan purpose hadin bangila fit minister ong ban ngin hap ban wani kendu biang ban sumit biang kum gini keju ikut kislah nak benta ketika stok jong gane ka mar jalan ke bagi di kita hanya siang kene ke jalan ke ke ba kidi ke dor ke ba arajar sanspa we kalima te kene pat ke bagi jirang kene tu usim lah hajar sanspa mo kawai ke pick up nah kumta lah hajar sanspa Kemalosnai tempat don dumta padlap malosnai bernihat padlap ketekam nak liang asyan ngila bu ru ka jing pentip saka veterinary mo nak benta ka health certificate de ngipan ru kan singi ka check health nak benta kini ki merat kimreng de minister itu ingi bapen biang suaya ka jaka kayau ya kita baro ila kular ban yarap bat benle eka
Nagaliang juga ngila kerpan, ngila kentu minister. Nadu nang na state level, district level, naga department, naga kabala, naga surkar manjongi nang na state government, nang district level, nang ki department kumgi veterinary, bat mangi asyan, bangin ya tray rengkat naga benta kecing bet kecing baha, jong ki babun balang. Kecing ap hadu menta te ngimpat ap dia ba hadu menta hadin bangi wan napo veterinary nong po denang te ki ong balik kendu minister ngiwan se DC nong po ong DC rong kendu minister te ngimpat nang ban le kumno kata daw ngiwan mendes ngisene syau minister jong kan ka department Riboy Livestock and Supplier Association tegi kwa benda ya ka checkpoint Tika checkpoint ni implement ni kada baru baga checkpoint ka sarkar ka nasional ka jong checkpoint ti kingang ajimut yaki tapi kwa ban le ka besar ni ikam tapi iyo kwa bo market bo di ka jong bat how DC du chairman do district tinagalian ngajong na ruang jarak bo DC unai khmat na jong ni sio song iro tamang empat yo ida khmat na jong Bakil apan i kata la dangiyo ka complete ke mungkin kila batai ni ngin sekren na po ka Facebook dangiyo apa dia bolong specific ke balong do kadon ka authenticity ke ka proof ke tinggal sim action ke jadi ngindo ka proof pada dia game lain macam action lap pada te ke dia ka soka ka di sim action ke dia kelap kita bo chairman du DC hijong district dia DC ru be ka jong ka pari bo di pet digi ke ke jahat